Непосредственно здесь. Желаем им успехов и удачи в выполнении их служебных боевых задач, что все ребята, которые участвуют в этой специальной войне. Angkatan Bersenjata Rusia merilis video momen komandan mengunjungi pasukannya di wilayah Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 2 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Direktur Garda Rusia mengunjungi pos komando kelompok pasukan Rusia di wilayah Kursk. Viktor Solotov mengunjungi formasi tempur unit tersebut, memeriksa pelaksanaan misi tempur dan berbicara dengan para prajurit serta komandan. Diketahui, Solotov adalah seorang perwira militer Rusia yang merupakan Direktur Garda Nasional atau Rosgvardia dan anggota Dewan Keamanan. Ia juga adalah orang terdekat dan kepercayaan Putin serta berpengaruh di Rusia. Сегодня мы прибыли в Курскую область для встречи с командирами и личным составом Росгвардии, расположенных непосредственно здесь, и в Курске, Курская область, Курская атомная станция, сводных опорных пунктах в зоне СВО и непосредственно на линии боевого соприкосновения. Разговаривали с ребятами, разговор сам был довольно предметный, убедились в высоком морально-психологическом духе. Ребята выполняют все поставленные перед ними задачи. Я привез им слова благодарности от верховного командующего за их высокие профессиональные действия. Благодарности всему личному составу, расположенному непосредственно здесь. Желаем им успехов и удачи в выполнении задач, что все ребята, которые участвуют в этой специальной операции, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.